Deca sve manje koriste svoje prstiće i jezik. Više koriste telefon. Zato im prsti postaju krući, a jezik i govor usporeniji. Ovo je sve primetniji problem. U školi Čitaj za 5 svakodnevno se suočavam sa tim. Zato sam osmislila vežbanke Raspiši prste, raspleti jezik za razvoj grafomotorike, govora i bogaćenje rečnika kod dece. To su male zabavne dnevne vežbe, voće, povrće i životinje, koje deci lako ulaze u rutinu, a istovremeno otključavaju fine pokrete šake i prstiju i razvijaju govor. Ulaganjem samo nekoliko minuta dnevno ulažete u detetovo čitanje, pisanje i samopouzdanje. Zato krenite na vreme. Vežbanke možete poručiti u poruci na Facebooku, Instagramu, TikToku, na sajtu, a možete ih poručiti i putem telefona 063 70 50 323.